Cari fratelli e sorelle, oggi in Italia si celebra la giornata per la vita. Po molitvi in blagoslovu na peto nedeljo med letom, 5. februarja, je papež Frančišek poudaril: Dragi bratje in sestre, obhajamo v Italiji dan za življenje na temo Moške in ženske za življenje po sledeh svete Terezije iz Kalkute. Educativa in favore della vita umana. Ogni vita è sacra. Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico. Stiamo vicini e insieme preghiamo per i bambini che sono in pericolo dell'interruzione della gravidanza. Pridružujem se italijanskim škofom v želji po pogumnem, vzgojnem udejstvovanju prid človeškega življenja. Vsako življenje je sveto. Tako nadaljujemo s kulturo življenja kot odgovor na logiko odmetavanja in demografskega padanja. Blizu smo jim ter skupaj molimo za otroke, ki so v nevarnosti zaradi prekinitve nosečnosti, kakor tudi za osebe v zadnjem obdobju življenja. Vsako življenje je sveto. Molimo, da ne bo nihče ostal sam in da bo ljubezen branila smisel življenja. Spomnimo se besed matere Terezije: življenje je lepota, občuduj ga. Življenje je življenje, brani ga. Bodi si še nerojenega otroka, bodi si osebe, ki umira, vsako življenje je sveto. Saluto tutti quelli che lavorano per la vita, i docenti delle università romane e quanti collaborano per la formazione delle nuove generazioni, affinché siano capaci di costruire una società accogliente e degna per ogni persona.